zabavan, komičan, mestimično melanholičan, dramatičan, svakako romantičan roman Johna Fantea Čekaj do proleća, Bandini, još jedna je priča o Amerikancima. Tačnije o Italo-Amerikancima. Stereotipi koji prate Italijane u američkoj popularnoj kulturi u ovom romanu nemaju mnogo značaja. Ovo je lagana i pitka, umetnički grandiozno izvedena povest o odrastanju dečaka u američkoj provinciji, o porodičnim, ali i društvenim problemima i mnogobrojnim čestim fenomenima života u Americi i nekom drugom vremenu. Ljubitelji filma Bronx Tales, priča iz Bronxa, sa velikom radošću mogli bi da čitaju ovaj roman. Ne zbog naročitog tematskog jedinstva, niti zbog okvira u kome su prikazani događaji, nego zbog priče o odrastanju uz različite uzore, želje i tuge, kroz jedno ne uvek milosrdno vreme i okruženje. Omiljeni pisac Charlesa Bukowskog, koji je napisao legendarnu elegiju o Fanteovom kraju, porediv, ali samo u širem smislu, sa Salingerom, Harper Lee ili Carson McCullers, pisac za sva vremena i sve uzraste, John Fante i njegov roman Čekaj do proleća, Bandini, neka budu vaš izbor za ovaj dan, nedelju ili mesec.